ini kesini pementangi dan kejadian kedua kutuai. Nah kita ketawa jong keri ban kejadian peneriu kutuai. Oh, kebesaran jong kejadian kutuai. Ngeri dua ikut jong me kutuai dan mereka tam Yusharman berenung penjahit ya kena kejadian lang. Dalam mereka tam ya kinung nyalam lagi sang beper kutuai. Haka bangi wan haka ni ka lumpung ka mamta kutuai dan kejadian ke bakrau nung keri ban kejadian peneriu kutuai. Dalam mereka ibai nong pren haka ni kepo. Bakam tam yang ikipat bak ke ban sengap ia kani ke por ke mamta kutuai. Haka bangin long sisa ke tang spai ke ban yada na ke jong keri ke jong kutuai. Oh ke bangi yogi hanti hapok karuhil kutuai ke no ke ban sem ke kodor kam tam ikipat karu ke badan hante karuhil kutuai. Kini kenduk ke jeng siap pendek haka bamdai ki terajaka bat ke terajala kutuai. Rai dan mereka kamtam ini kelai teli kipat. Ibadan hapok keberi, hapok jong jela mekelai aku terai. Ai begini don kemen sem kejengnya long kawai kemen sem kejengnya haka begini la benjelek benjob ia kini kejengnya lek batrai. Isutu kelem dak kebor kejong mengim la benlek rum. Ndai terai kini kebor kum ke jela ke betibru teblai. Jela ke ba ni orang yang kejala Kristen ko try, ni aingo hamtap hamil ko try, yalam yang ni ko try, kiseng ke beper ko try haka bekom ka dia ka por ngimdai bandon ka bensim ka jing pek sen ka wei ndrai ni don kam ni ka jing long teli, bagi kon Israel haka bakila banyele yak Palestina, ngiro ngila banyele yak nong isun. Kepada kita kedeng pengkiang hakim lang salang kotrai. Dalam rangkat kamtam ni kita kemensem ke bakordor, kebala do hante rilum karo kotrai. Ai kejeng petengan yaki. Like memelong sisa utak unong petengan. Dalam rangkat ya kedeng bor baro. Habakam dan kanu kahuri kahura. Kamtam ngio i kotrai na kaliang ke sarkar kotrai. Kalau ikenong pek perman kepada polis isipai ke CRP na kebentar kene kejingnya lang kutrai trai ngem kuat kutrai makan mi kano kejingnya kelumar dari kutrai nyelong kibreu ke bestat komaus selamat kutrai ulapan yang kespa andre pan ya kejing stat kutrai dalam dekatnya kene por baru ka iti hakan teng ke bekboy ke don por na dok menta bersyukur cukup amin. Nyong terapasang. Sini